Si kanhi GSIS President Winston Garcia nagpadayag na sa iyang interes sa pagdagan isip gobernador sa probinsya sa Cebu alang sa eleksyon sa sunod tuig. Si Mildred Galarpe sa detalye. Trabaho og libreng pa-ospital sa mga Cebuanon ang sentro sa plataporma nga giduso karon ni Attorney Winston Garcia alang sa iyang tinguha sa pagkagobernador sa Cebu. Si Garcia nga kanhi presidente sa GSIS ni serbisyo isip usa ka miyembro sa Junta Provincial sa panahon ni kanhi Gobernador Lito Osmeña. Right now, the province of Cebu has 16 district hospitals and 2 provincial hospitals. I will equip all of these district hospitals and all of these provincial hospitals to Cebu standards, so that my people in the province of Cebu will not have to come to Vicente Soto in order to have hospital care. Care will be there. Number 2, I will equip them with all the emergency supplies and medicines that is needed. Number 3, all of this will be for free. I will devote the entire, almost the major portion of the budget of the province of Cebu that we can spare. No longer basketball courts. No more those multi-cups. No more those school desks and chairs. I will devote this. No more going to Japan, okay, to look for investors. No spending public money. I will devote all this money to the hospital, to upgrading it and to the operations of the hospital. My philosophy is this: when the government cements a road for 1 kilometer, it costs you 20 million pesos. When you build a bridge, it costs you 40 million pesos. But when we use this cemented road, it's free. But I cannot understand why an X-ray machine costing us 3 million pesos, when the poor uses it, why do we have to pay? I cannot understand why, let's say, a dialysis machine costing 1.5 million pesos, when a poor uses it, he should pay for it. And what is worse? And right now, it's happening right now in the province of Cebu. Even when you are already in your dying, desperately needing hospital care, and you need an ambulance, if you do not have 1,000 pesos for gasoline and for the per diem of the driver, you are not allowed to use the province ambulance. That is criminal. That is immoral. And when you go to the district hospital right now, you want a needle to inject the needed medicine that you have to buy it in the butika. Just for a needle. A dextrose machine, you have to buy it. That is criminal. Okay? So that is one thing. I will equip all provincial hospitals and offer this for free to the constituents of the province of Cebu. Alang sa dugang trabaho, plano ni Garcia ang tulo ka dagkong proyekto nga mukabat ngadto sa 10.2 billion US dollars nga ipatuman pinaagi sa Private-Public Partnership Program. Ang mga proyekto naglakip sa pagtugot sa ikaduhang runway sa Mactan Cebu International Airport ug ang 500-hectare reclamation project alang sa Cordova Tourism Zone. Kining duha ka man nagkomplemento nga proyekto mukabat ngadto sa 5.5 billion US dollars. Ang ikaduhang proyekto mao ang 200-hectare reclamation project sa Liluan ug Konsolasyon nga mukabat ngadto sa 1.5 billion US dollars ug maoy balhinan sa Cebu International Port. Ang ikatulong proyekto mao ang 10-hectare reclamation project alang sa Karkar Talisay Industrial Zone and Freeway. Ang maong proyekto mukabat ngadto sa 3 billion US dollars. Ang ikapat mao ang LRT First Phase Talisay to Danao nga mukabat ngadto sa 700 million US dollars. Kining tanang proyekto matud pina Garcia muhatag og igong trabaho dili lang sa Cebu apan sa entero Central Visayas. Ang kinahanglan lang niya sa national government mao ang authority sa pag-reclaim, authority sa pagbalhin sa Cebu International Port ug ang authority sa pagbutang sa tanang mga proyekto ubos sa private-public partnership. Si Garcia nagkanayon nga iya kining panghingusgan alang sa Cebu ug posible nga sulod sa tulo ka tuig kining tanan mapabiding na. Alang sa Sun.Star Pilipinas, kini si Mildred Galarpe.